Achiji adek manyomaki ka itudo kod goyo miyo ni otamore bolo lo e liend jaode kaunti ma Nyamira koro choledo. Achijego ochole remand kuom ndalo 7 e kinde manonro dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, miyo no manyinge oyang kaka Melen Mogaka bende ne chopo e nyim obila mag okwach kich kama ofulo e nyinge ji 10 ma otudo gi monj mare. Inonro masani omako mach bang' monj manyocha omonjego gi anyuond jaode mosenindo kuom tamore bolo lo e liend jaode no. Melen Mogaka ne ochopo e log tich mar okwach kich kama ochiwo listi mar achije mamoko 10 ka opogore gi 3 manyo obila osemako. Anyuola mar Melen bende omako chung' motegno ni obila nyaka jiw nonro ewi monj manyocha otimne nyargi no. Mmoja wao ni ndugu ya my ex-husband anaitwa Oginda. He was the one mwenye alinigonga mpaka nikanyang'anywa simu juu alikuwa anaambia mwenye alikuwa anaitwa Matiangi mnyang'anye hiyo simu juu ako na simu ya ndugu yangu. Mwingine ni my uncle, wote walinichapa. So au kuna wawili wenye nimeidentify, kuna mmoja mwenye alikuwa innocent hata alikuwa mgonjwa anaitwa Moi. Nimewa-request tu wamrelease huyo. Kuna group ya watu karibu 10 wenye nimewaandikisha chini na nataka polisi wakiweza waleta mbele ya hapa ndeza furahia sana. 2 ndio wako hapa na bado 8 hawajaletwa. Na ile kitu mimi nahitaji kama msasi, mimi nataka msichana apate kitu tunaita justice kulingana na vile sheria inasema na yara ambao msichana yangu alitendewa. Nikiwa ni mmoja wao ambao nilikuwa nimewapatia msichana, na mimi nikasema ya kwamba wacha msichana afanye nini, aenda ashike bwana yake, nikampatia watoto. Sasa ile kitu nilistajabu ni ile ya kwamba hata marehemu peke yake hawakumpatia heshima. Iwiwacho nogo, achije adek ochwale doho ma Nyamira ka achijego magin Lameko Soro majahigni 27, Robert Pokea Sarudi majahigni 43 kaachiel kod Bismarck Ondiek Sarudi majahigni 40 ne ok osomnegi ketho bang' obila kwayo thuolo mar ndalo 7 mar timo nonro matut. Achijego biro bedo e remand kuom ndalo 7. I have noted the contents thereof. Balancing the need for adequate time for investigation in this sensitive matter and the right of the respondents not to be held beyond the stipulated period, I direct that the respondents be held in custody for 7 days. Should the IO require more time, you are at liberty to make that application before the duty court on 1st of April 2025. Afisa ambaye alipewa kufanya hii kesi alifanya makosa kwa sababu alienda kwa boma akashika wale wenye wako kwa boma. Lakini sisi wote tunajua wakati wa mazishi watu ukusanyika pamoja na ukuja kufanya mazishi. Sasa wakati wa ile mazishi kuna watu ambao hawakuwa wa hiyo boma. Migao mamenyo chenro mag kichwech bende oseyo monjno manyocha otimne Melen e gweng' ma Mongorisi e kaunti ma Nyamira ka jagoro mongirore migao no Anne Wang'ombe oseyo jogo matiyo marach gi kido kod timbe mag dhoudi e nyayo lwenje mag kichwech. Cynthia Onyango, Ramogi TV.